Kajingtrang bantep pemonu tau ongkol ubala rahbor ne yalam ki arngot ki hebret ka pema sherpa pat ka anisha es bagat nakani ka jela sha ka nongba deli ha ka sau tarik nailar pat penpoi ha ka hendriu tarik mental lala ban pen ipat ba ya ka dur khmat chong u Lyngba ka jingyo pedang ya ka video ka bla yo na ki CCTV kamera ki bana kaleng ka station rel hapa Guwahati ka bla peni yo te ubrio ka pau dangyang bat kiti hebret haswa ban mi na Guwahati. Kadba ketenat pulit jong kajela kadang ye trailang rengkat bagi railway police force RPF panlap yo brio beladan keti hakaban rahbor ye ki arngot ki habret ke CCTV kalayo pedang ye ke video ke papen ye ke durkmat jong tu brio pala subah rahbor ye ki habret kani ke jinglap ye ke durkmat jong tu brio ubam patep ye ke kerteng mentakan pensok ye ki pulit banjet bat ban kem ye halor ka nongrem bola dan keti hakaban rahbor ye ki habret ki bahapo spos nem kerta habai dai bakani ke jingyo pedang ye ke CCTV ayo jingtep pakapema kawai ni ki habret kabla syara bor kala pentikna baude itu brio badan batki menta ke syongsa kamram jengki pulit pakin pelong ya ke jingtwat ke bajor panlap uni brio pat pan penshisha balau dai ne em badan keti hakani ke kam ये दोनों तरफ में और गला में टैटू था। कैसा दिखता है वो आदमी? नॉर्थ ईस्ट वो फ्रेंच कट था। ऐसे नॉर्थ ईस्ट फेस जैसे भाषा कैसा बात करता है? पंजाबी भी बात करता है और हिंदी भी। स्टेशन से निकला वो अंकल सीढ़ी में चल रहा था, हम लोग भी सीढ़ी में चल रहा था ना, वो अंकल ऐसा भीड़ में गायब हो गया था। फिर थोड़ा आगे गया, एक आंटी को मिला, वो आंटी बोला कि आप अकेला हो, नहीं बोला, आगे मम्मी ने बोला। फिर एक अंकल मिला BSF का, वो अंकल ने बोला नहीं, अनीशा ने पूछा कि वो अंकल को अंकल आप कहाँ जा रहे हो? अंकल ने बोला कि यूपी। और आप कहाँ जा रहे हो? जम्मू। अनीशा ने बोला कि अंकल हम लोग को जम्मू वाली गाड़ी में चढ़ा दो ना, बोला। फिर वह अंकल ने बोला कि आप अकेला जा नहीं सकते हो, आप गुम हो जाओगे, बोला। फिर अंकल ने अनीशा ने बोला था कि अंकल हम लोग को वैसा मत करो ना, पुलिस को मत दो ना, बोला। फिर अंकल ने RPF को दे अपना ID कार्ड दिखाया, फिर RPF को दिया। Kuman cupitkan mau ke pema sherpa kalapla pa kamshim la lek tang bat ka anisha sedali ndai la yalam meki de wei rangba baki khot ye kumu onkel shakite ge jaka bat ki la yami hina shlong ban lek Guwahati da ka bakieu yakowi ka sumo na shalendat jong ka parking lot muda ka pema kalai tho bu tu brio ba yalam meki sedali udan ye ka dur ka babyang bat udan ye ka tatu ha ka rendang pada kikti baroar ka pema kala ongru ba ndala poi hedali utai brio la hiar na karel baru laya chakmat bat jano Henry abakilai kendo yawai shipai BSF kila kilina u dakanu karel ban kio ban lech Jammu and Kashmir Henry baute shipai la IT no ekini ki arngot kabret kirule police force RPF para bakilai yatho bakidi ki kon jo ki shipai BSF la yalam no eki shab battalion jong BSF kabadana Delhi para dien kanila pentepat shakik mi ki pa jong kini ki habret bakinwan sha